niba ukenera kwa uploading ibintu kuri Facebook, kuri Instagram cyangwa se kuri X icyarimwe ugashaka nko gupostinga post zisa, lyrics, story cyangwa se ibintu runaka ushaka kubishyiraho icyarimwe, muri iyi video ngiye kukwereka tekinike ugiye gukoresha kugira ngo ugiye upostinze kuri Facebook ibintu ushyizeho bibe byajya kuri Instagram cyangwa se kuri X. Ariko nyabuneka kanda like kuri iyi video, ukore subscribe niba utarayikora, ndetse utubwire no muri comment uko twazakubwiraho ubutaha. Welcome. Ndatinze mu bintu byinshi rero ngiye kwereka uburyo ushobora kubikora kuri Facebook yawe, Instagram, wa posting ikintu kuri Facebook yawe kigahita kijyana kuri Instagram, cyangwa se wagipostinga kuri Instagram kigahita kipostinga kuri Facebook yawe. Icyo uraza ukore rero, uraza ukirike muri Facebook account yawe utegereze ifunguke. Hano nimara gufunguka rero Facebook yawe uraza ukirika hano hantu hari utudomo dutatu hano hejuru. Numara gukirikamo rero uraza uscrolling umanuka urebe hano hantu handitse setting rero uraza ukirikeho. Numara gukirikaho nanone uraza urebe hano hantu handitse setting, naho ukandeho. Ikintu rero uri buze ukore hano, urahita ukanda hano hantu handitse account center. Numara gukanda hano hantu handitse account center rero urabona hano hantu handitse connected experience, uraza uhakirike. Numara kuhakirika rero hano bari bukwereka ahantu handitse share across profile, ngaha share across profile, Facebook editing, memories from Instagram, media on meta device. Noneho uraza ukirika hano hantu handitse kuri share across profile, ukirikeho. Ukimara kwakirika rero bari bugusabe guhitamo account yawe Instagram ushaka guhuza na Facebook. Twebwe turaza nenda duhitemo ino account yingiyi. Ahangaha we biraterwa na account ufitemo kuri Instagram. Noneho twebwe hano uraza ukirike uyifungure. Numara kuza kuyifungura rero urasanga we tuno tuntu hano hepfo ndi gukupa, wowe urasanga hano tumeze dusa n'umukara. Ahangaha urabona wowe ukuntu dusa hano niko urasanga bimeze. Noneho wowe ikintu uri bukore, uri bwemerere Instagram yawe post kuba yaza kuri Facebook, wemerere your Instagram story kuba yaza kuri Facebook, ndetse nawe wemerere na lyrics yawe ya Instagram kuba yaza kuri Facebook. Ibi ngibi rero ntago bizakora ngo Instagram ibintu upostinze kuri Instagram bize kuri Facebook, na post zose ukoze kuri Facebook, haba ama lyrics, haba ama story, haba ama post byose bya Facebook bizajya bihita byipostinga kuri Instagram yawe. Rero niba iyi video yikunze kandi like, ukore subscribe, ndetse utubwire no muri comment niba byakunze, ndetse mukomeze no kureba video zacu, musikomantinge ndetse munasharinge kugira ngo tukomeze gukora video nziza nk'izi ngizi.